Hai warganet, kembali lagi bersama channel Anak 90-an. Di episode kali ini kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan waktu di kelas. Pasti kalian pernah mengalaminya. Yuk, mari dikupas. Oke guys, kita akan membahas kebiasaan orang dewasa ke-90-an. Jangan lupa like dan subscribe. Woi, anak degel. Naon dia sadegel-degel na aing di sakola can pernah ngadahar cilok sambil ngaraca kana baju. Sadegel-degel na aing di sakola can pernah ngabuan puak sorangan. Sadegel-degel na aing di sakola can pernah patlot hiji dipotong dua. Sadegel-degel na aing di sakola can pernah ngatiplak duit kenceng make patlot. Sadegel-degel na aing di sakola can pernah karet geulang make penghapus. Sadegel-degel na aing di sakola can pernah ngaca di kelas. Sadegel-degel na aing di kelas can pernah make dasi dibeget kana hulu. Sadegel-degel aing di sekolah pernah nulis matematika di buku IPS.